Ошол кыргыз элим колуңуздардан келсе жардам бергенге суранам. Yetimge kamçı götürdü, cesiritin otun öçürdü. Жалгызга kamçı götürdü, anan jardınına otun öçürdü. Assalamu alaikum. Bizning fond dag'da bolsa o'zi uchun ulantuvda. Kezakda qayırlı oluz Alamdinskiy rayonining jashowchisi Ayzada Jevizda bo'lmoqchi. Ayzada Jeviz 5 balasi bilan shunday muzdaq uyda, sharti jo'q uyda shul kunga cheyin kun o'tkazib keluvdi. Ayzada Jeviz o'zi ko'p yildan beri epilepsiya aurusi bilan og'riydi. Bizga qayrilib tashlagan sababi shol dori-darmekdan jana produktdan qiynalgandan bizga qayrilib tashlagan. Özünüz turалы da kenarek malumat bergetiniz. Урматтуу кыргыз калкым. Мен Айзада, мен кыргыз элимен жардам сурап аткан себебим менин 5 балам бар. Өзүм жалгыз бой энемин. Жашаган жерим квартира. Өзүм оорукчанмын, ишке жарабайм. Ошо 5 балам менен өзүм кыйналып, кыйын акыбалда жашап турган кезим. Азыркы учурда мен больницага жатышым керек болуп атат. Ошон үчүн кайрылып жаткам. Өзүм жалгыз кызмын, туугандарым жок. Ошол кыргыз элим колуңуздардан келсе жардам бергенге суранам. Yetimge kamçı götürdü, cesiritin otun öçürdü. Жалгызга kamçı götürdü, anan jardınına otun öçürdü.